Tametse na Jesucristo estado Galilea ne ora quint onimai ahmazo ne kuchi na nach ezo riani hibi manu ni chuma na estado Galilea ha. Ka Jesucristo taha ni ve tuyo ni hibi Israelitas to kwa Moises ne tuyo zo stana ahmani hibi ne ve eusha ka mi darani hibi ezo a. Tametse ni ku Jesucristo chazo chuma Nazaret rekachizo a. Ka kisi gui narang rani hibi Israelitane katu sorabe tuyo so to kwa Moises ese tahi na kuyo zo kiyazo a. Kane kanikun kayazo na yazo tahi riani hibi a. Si tume yang kiri yang nona na katron ziguna Isaías sinata snanai ankanaane kashiso ston Jesucristo a. Nakusha Jesucristo yang ne nari zore nona na niaha. Nya nimai angka ne cheda nari mah angka minata nana sa riani sini kea. Kane ama ka minata riani sini taga kata sewa kuriani so kache uniso a. Ne kade ahma rakui mani si tutri na shariani so ne kade ahma rakui mani si ra sayuna ha kade ahma katashna sewa yaro merai kabisa ni sinako mazo ki yaso adon nunya mena nana ya Jesucristo gane na kwe unso yang ne nago unso masitume yang kane kankita so trunshla Sanen yausha kunundani vi markebe yo mazo ne cheda kaminso katasoa. Be cuando nya mese a kisi yanu nana nya hadon ta Jesucristo rianisoa. O se mera kata se va Jesucristo mesi ki yanu se va ta nana yo adon. Sausha kami Jesucristo katani vi ne karaya aniso kunoniso se va eusha va nana kami Jesucristoa. Temese shna aniso ma tuiniso ze nuve tani Jose si lechaniso mesoa. Cheda me kami Jesucristo nananya rianisoa. Ne unseva kataso nananya rianha. Zeze yazi ya kon o meso ne kia kon oso mama aso a. Kataso rian sheze kunoso seba ke sunsa no ko kia chuma Capernaua. Ne kataso rian seba kiyaun sunsa no kotwiyo chuma chani nya hunga sane bana nanya nana katama rian so hunga cha sinata sanai ansane ne amarani twiso ni yani so masoma nya mena na taun rian so ha dame se kunoso kamiha ne eso seba ga kanya sikuna Elia sinata sanai ankanane kun urashna no chani si Israelitane yo damese kanya ke chana kabi nika chani si Israelita sane a ochana nikeyoro ne kane hi ahma Elias riano rakuiso manoma Malse rian oru chana nike ne chuma sarepta chuma no koma chuma Sidon kane ahma Elias ne da se nube chana Israelita meno sane rakui Elias mano adon. Ne eso se va que yubi grand olur yu kanya chani si Israelita ga kanya si kona Eliseo sinata snanai kana sane a oniso ne na uma Maze oru siguna na man sikabire yani kuna Siria na unkia Eliseo hadon. Kunoni hibi ndaba kabisa ni sima chuma yani ne kunshkurwarani so kane kapmangrani so ni yahni so ma Jesucristoa. Na chuma ni so ni kahni so ma Jesucristo kahni so tuwa chuma. Ne demetse chuma yoro na shao takkan ruband oa. Ne ni kahni so ma Jesucristo kahni so rehruba ne kungrani so tani so ma Jesucristo rehruba sane kache Jesucristo kanuni yibi ne kaanso na hadon kane nani Jesucristo nda chuma Capernaum chuma na estado Galilea ha ne guinarang rani yibi Israelita ka Jesucristo be tunyoni so sto kwa Moises ne tunyoso snanai ahmani yibi ya Ne karai ani yibis na naso chere aswa mi osi uchindo oro tanka mi zoriani yibia.